la ngati kurin hunna minister endorse kuravva then ega ama kommeganik geswak yoking hama minister is then commissioner general was so kuravva then hemema agundu western bedi then adi finance minister ge haysiyatum was kurin hunna be professor kuravva fatuma kiga then ekam bedi then a promotion dinuma fahon the agundu asuge ekankam bala ekan kuriya gendima wetan then kuri kandata tereng then agundu ham faha kogen agundu sama sual mati kurin mi double promotion na triple promotion ta ke egetere horuma ekiga ei konkal gutukan hamijigen da kantata ke toya then egetere emme body justification ne gotuka gina be from ebadalwa badu umaki miharo customs ge oniganuge tereng rasmi oniganuge tereng ema gamtaka gina be from ge mi e kanel fashion hamawati then enmes ege turun then kandala for be from ge gotuga bala fori mi senior level lung section head department head noni officer in charge unge masuliyata kurimis hawal kurevigen ada kuramanda farataka vati paki magamtaka ka gulwa fahuri level ege kantaka ekankam vati egotuga matinne ada agun medannevi ekanka kuriya gendiomuga agun sama balanuga soy kuriya none ekam min evesech එක දැන් ආවොත් තකරාල් කොන් අහමුගෙන් දී මිකමුග මේ හුරි හුරි හාකම එහෙමම ආවොත් ජවාබ්දාරි මේ එකංක හිඟාදිය ගොතේ साफ पुरावर हम दन्ने विगता डॉक्यूमेंट्स आमे हुरी हाकंकम असेसमेंट्स हदा पुरी गता एचे अगुंड कशोरवावर एंगी फोन जेहेने अदि बेफुन्ना अदि एहन अदि कोटक वियस अदिका नोनल लबियस एकंक कुरिया गेंदेवेनवर ए जवाबदारी वर मे डॉक्यूमेंट्स आमेचे कुन्नन जेहेने ए बाकी मोज़फ़का मेने कमेंट नोकोद्दिनी अदि कोद्दिनी कीवें कमे e kandalan egeni e usul takaka e agutum matin follow ko for procedures take for him ko for to very promotion dinuma kantata em phon nimma awund sekurum kuri midennevi kantata for him fato huriya adi suata vesko adi em faudu e jane jalsa ere baban bedum kurin dawund rajyen berun ai vese kuri duwa as then befrom then as a kiss and a car would ride the media home do hoaneka atol tereves dature kuri utta e kankuri again then I would ama eduho then I would me guni sadavana duhoga ane raisi menu na goto jalsas bawan ni ma pekkan then eduho sagundu mi hama usultaka chehi fagen I would dia Rais of Yavis. Ingeta Rais of Yagosa, Dr. Nazira Espadalko, me can Kuria Gendiunga, ever from this Lafay Hoda, then Egiturum, technical level like Vagutu Varakudakong, and Befunas for Dr. Isoma, then Rais of Young Am, got a Gamion Gantoga Cantata Beletrum, Dr. Isoma. Then Rinaya ide funnaikis ebe funna vesagundu aduguri ejita deepa mechis balal deepa agunda lafai ekamuga desheves dannawafa mi procedure take agunda follow kurime ekanka kuriya gendiyamuga hemema agun me dennevi ekamuga agun decision naga puriham kurinje kantatake puriham vefato puri mikankan agundu egotum bedime ekam ame yakiga kombe flaka to promotion ne deni kombe flaka to nudeni kiyegen kame ingeta mien ei awganaka engena kame none ei customs ka masake kura bes be fulege kurige sadi adi ege iturun adi kitamme duasvi minister purikamuga vies customs ka masake behi fauna gotum Mozafunge kantatta sida gotegga e hamaji fonna gawadege tereng suppose koggen badhatta wanje he be from badhattawa ekama behe gotun e be from masakkata behe gotun report dinoma miyogutu masakkata kam miha ko nagana gota zimma hawal quran gota mikankamaki customs ke kandeli pahuri gawatta ka procedure ge tereng customs ga eki rank ta hoge tibba officer unna ekankamon nimigen dan kamake netto ehemema adi
ei ane customs ke minister ka hunna abdus befra ki duhun duha customs ingano inga koi bala ek muwazzafun e masuliyatan ada kurumun deto bala migotaka ekan kura tananone civil service ke tere nama ezimma misal ka permanent secretary level la hunna befra ka oe ngeto ekan kan kuriya gendiuma enes customs ki waki ganone kandedi ga wattaka inga potima ehen hinga fa kameke ehmema agunwes ama gabul kuragutuga ama tanuga tibbevi isberin ekan kamuga zimma nangawa gota nengavi decision එක gotuga me badani ehmi meya ekiga agunda hisaba CG wes endorse kurawwa komme muwazzafegga mikankan furiham kuragota miati furiham kurawife ehmi CG so kurawima agundu dengoen echegga mi so kurana ngeto ehmi ei mi procedure hamajege ekan kuriyegen den hama mi kambadun rai sofia hisabun senge erus mi kambadun tangananka agun so ekuriros agunde senge mi kambadun ta mi gotan annanka ma mi huriha kames ama onnane kan ngeta emima ei kan hingadiya gota agundu mi gaso ekurumuge kurinna den emima agundu kime procedure tas kin ekan kama be gotun swal kuri kam agunda bedeni agun midenne vit level la she ngeta baki komme muwazzafegge kantattaken ane ka agun badage duhakos miye neengene ngeta ehmima nagan evagutaka nagan jehe zimmae den naganiye egotan nimma den gosko kame hinga fo ikkama wanya den miga mi kamuge baawtun agunenge mi ekala reverse kuruma udagu kala kame muwazzafunna promotion ne dinoma fahu egamuko ei kaneligen gawaida hidafa koffo ikkame vejjiya den ekama medu kama gule muassasata hokun kangos koffoti gohun kama kanda alafika wanya reverse kurumuge fursate onna den onnani hagwa mihaka denje eche hama egotun de ei undaw kama kanwan ngeto ekan eha ei hama fasiha kama kaweswan ekam hama jefa got enamas awun midene yota undaw kama kavane misal ka mihareti promotion ne dena mihaka di magamen hawal koraife ngeto ovva nunake kiyafa etirikurun undaw kama kavane kama ekam kaneligen kofoti gawaida